Reka nongere mbaye ikaze ku makuru mashya ari kuvugwa mu gihugu cya Kongo. Umutwe wa M23 wemeje ko wamaze gufata umupaka wa Bunagana nyuma y'imirwano ikomeye yawuhuje n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC yanaguyemo umusirikare wacyo Meja Eric Kiraku Mwisa. Muri iki gitondo nibwo M23 yatangaje ko umujyi wa Bunagana ariyo iri kuwugenzura mu gihe abasirikare benshi ba FARDC bambutse ngo bahungira mu gihugu cya Uganda. Amakuru kandi avuga ko imodoka nto za gisirikare 3 n'amakamyo 2 ya fuso yuzuye abasirikare ba FARDC yambutse umupaka, hakaba n'abandi basirikare bambutse n'amaguru bahunga. Umuvugizi w'umutwe wa M23 Meja Wiringoma yavuze ko uretse abasirikare ba FARDC bahungiye muri Uganda hari abandi bivanze n'abaturage kuri ubu, abarwanyi be bakaba barimo kugenzura Bunagana. Ati imirwano y'ejo yari ikomeye cyane, abasirikare ba FARDC bari basigaye ku mupaka nabo bahungiye mu gihugu cya Uganda, abandi bavanywemo impuzangano bivanga mu baturage bataye ibifaru. Ubu turimo kugenzura Bunagana yose. Iyo mirwano yatumye abaturage barenga 5,000 bahunga Bunagana n'inkengero zayo berekeza muri Uganda, mu gihe abandi barenga 25,000 bahungiye ku mashuri n'isengero y'Irwankuba, Kabindi na Kinoni muri teritwari ya Rucuru. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 ku cyumweru gishize bwari bwatangaje ko bwatangiye intambara ifunguye, aho bagiye gufata ibice bitandukanye harimo umupaka wa Bunagana uhuza RDC na Uganda. Na bamwe mu banyamakuru batandukanye bakorera inkuru zitandukanye muri ako gace bagiye bemeza iby'aya makuru bavuga ko uyu mutwe wamaze gufata kariya gace. Gusa umuryango ruca uharanira uburenganzira bw'abanyekongo n'agaciro kabo urashinja ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ingabo za Repubulika ya Kongo arizo FARDC. Ni mu gihe bivuga ko M23 yamaze gufata uyu mujyi wa Bunagana n'umupaka waho yo nyuma y'imirwano ikomeye imaze iminsi ibera muri teritwari ya Rucuru hafi y'u Rwanda na Uganda. Umunyamakuru Ignatius Bahizi wa VOA ukorera muri Uganda yemeje ko uyu mujyi wamaze gufatwa aho FARDC bahunze. Ati ingabo za RDC FARDC ziri guhungira muri Uganda mu gihe abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Bunagana. Hanyuma umunyamakuru Christopher Rigu w'ikinyamakuru Africa yifashishije w'amashusho nawe yemeza ko Bunagana yafashwe koko. Ati umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wageze mu maboko ya M23 guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Abasirikare ba FARDC bambutse umupaka berekeza mu gihugu cya Uganda bahunga. Naho Rucayo iri mu miryango ikomeye muri Kongo isobanura ko ifatwa rya Bunagana ryatewe n'ubufasha ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda zahaye M23. Uyu muryango wagize uti nka Rwanda MOD cyangwa se RDF, ingabo za Uganda nazo zafashije M23 yafashe Bunagana, nubwo zivuga ko zirwanya ADF zifatanyije na FARDC muri teritwari ya Beni na Irumu. Uganda n'u Rwanda bikomeje umugambi wo guhungabanya RDC. Ati ntihagire utubeshya, niko uwo muryango wavuze. Umunyamakuru Stanis Bujakera wubashywe muri RDC yatangaje ko amakuru yahawe n'uwo hejuru mu rwego rw'umutekano yamuhamirije ko abasirikare baburiwe irengero bakajya muri Uganda bafashije M23 gufata Bunagana. Ati M23 na RDF binyuzeho. Ati special force ba Uganda bahishuriwe n'umuntu wo ku rwego rwo hejuru mu mutekano ngo yamubwiye ko abagande babasohoye mu murongo. Leta y'u Rwanda yo isanzwe yakana uruhare RDF ishinjwa kuri iyi mirwano, ahubwo yashinja FARDC kwifatanya na FDLR mu kurwanya uyu mutwe wa M23. N'ubwa mbere ingabo za Uganda zivuzwe mu mirwano ya M23 na FARDC kuva iyo mirwano yatangira. Andi makuru mashya turakomeza kuyabagezaho, wibuke gukora kuri subscribe niba utarayikora. Ibihe byiza kuri mwese.